Yo baby, anondongabe mani ngase ningahambi ndlalapha. Donwabe njani? Ungarelax kakhulu ke sani indoda yami nesibhamu. Nompu? Umpulo udublaye? Ngubani? Yini baby? Okay, baby, ngeza. Hey, baby. Hey baby. Uwe kanti? Yini ngiqonqoza? Hayi man. Ngithe kuyabanda. Hey, Yeah. kaloku iwinter Oh. sebusika. Ayishekana. Hey. Yena cinga uzokubona yazi. Yazi kwa 2 minutes balinathi nithi gqithi. Oh, ucinga uzongibona ngani mina irong because mina uyabuya namhlanje. Oh, okay. No, masikhalezisa lo. Mfafi. Ngubani? Tim. Hi, baby. Isithanda sami kunindikhumbula. Sithanda sami. Yebo selingako ngekho. Hayi ndiyaboreka mina emsebenzini vele ngicinge wena mntu wami qonde yo ngaze ndivele ndibe kunye nawe oko. Uyabona into endiyicingayo ngondicinga uconvince la mlungu. Yabona uba ngabana sithathe la msebenzi siwuzisa apha endlini umsebenzi ube lapha endlini ndisebenze lapha endlini. Thina ufuna usebenzela endlini ngo. Hayi mntu wami hayi mna ii-feelings zam zi-deep down for wena andiyazi nyhani. Wait a bit. Ifoni kabani? Yebo ifoni kabani nyhani? Ngikabani nyhani? Nasi yami? Hayibo. Iyakhala nje? Hayi ndiyazi nami. Hayi manibuzi. Kuzabakho ifoni apha endlini ongazaziyo nawe? Hayi ndiyazi mhlawumbe ngene nawo. Andibekanga na phone mani mna ndifele phone lapho sonenza isibhanqa busi ifoni kabani le? Andiyazi nathi yami ifoni andiyazi nyhani. Hey, uyayibona iyakhala le phone phofu? Endiphela nayo ibhetri. Andiyazi naye kabani cela ndiyazi nyhani. Hayi phone yami leyo sapha lo phone. Oyakho? Phone yami leyo. In uyicharge ngathi flat. Usolo ngivale lapha ivale kahle. Oh, alright. Akho ngani kasi. Alright? Right. Okay. Jabanga. Kabani? Jabanga. Sanda ngene drop. So nika le jazz yami nansi ya. Oh, uyakhotola? Yebo ichezi yakho. Nansi ayileya nansi ya. Le chezi yakho. Inaki. Jabanga. Ngibafondini. Ngiphinda ndivale. Ivale lapha.